Za ministrante sa državnom notom i koji su uspjeli to proći škole, svi ministranti, sad možete biti svi tamo u Saboru ministranti. To je ministrantska površina. Ili ja se, oni treba da Hrvatska je površina koja tamo skreni i kreće dalje, jer vi što ne financirati, vi ste ministranti, a Sabor je vaš dom ili vaša kuća i možete povećati kuću i biti za prva etaža na istoj veličini koji su svi ostali ljudi, humanisti, i koji vas biraju, zato što ste vi jedini koji papir.